laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseeran ma ba'd. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɓe julɓe tedduɓe. ɓaawo yetti Allah subhanahu wa ta'ala on Allahjo waɗɗo ko hana yettirede o yetti hoore makko o fodi si yetti o ɓeydey si en dulli e ronki yettude haray lette makko ɗen kanko Allah subhanahu wa ta'ala on no satti o wi wala in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid. ɓaawo ɗum du'anden nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nelaɗo hanaɗo attorede du'anede kala ko Allah tagi kon neliraɗo saabu yurmede wonande nde tagore ɓe yettini koɓe nela kon fof hay hunde ala ko nelaɗon acci si wona ɓe yettini e hoore laaɓal reedu. nden toro Allah subhanahu wa taala yo Allah ɓeydi yurmede e teddungal e maɓɓe kamɓe e ɓeygureji maɓɓe e saabaɓe maɓɓe moƴƴuɓe wondunoɓe maɓɓe wondigal moƴƴugal e kala jokkitiɗo teppeɗe ɓe wonno ɗon ha ila yawmil qiyama Allah ra koye ɓen yimɓe ɗon jeeyaɗen. ɓawa ɗum haray meɗen wiya on ko saɗi moɗon ko tooli ko radio meɗen laawol kisal no andirɗon noon no wowiri noon si ɗiɗo sahaji hewti en fotte ko radio meɗen ɗo fi en ɓeydodiri e fiikaɗo dina men ɓa ko fiikaɗo Allah taggiri en o wi fa zakkir fa inna zicra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. andintin belajo ko andintinta ko nafay gondimɓe ɓen mi taggirari ɓeɗo yimɓe ɗiɗo jinnaji si wona fiyoɓe rewan en andi haray ko saabu ɗiɗo piiji haray ko be daranoɗen fi no famiren kaɗo dina meɗen haray hande kadi inchallah eɗe wondi e ceernoɓe meɗen tedduɓe e ɓe tawata haysi en iyariɓe kono en nani hito maɓɓe e ko ɓuuri kon ɗuɗude e meɗen kadi en yiiɓe ɓahiɗen iide batteji maɓɓe ɗin ko ɓeni waɗande en kon eɗen e fewndoɗo ɗen en nguɗo jamanu fewndingo fewndoɗo kadi haray ɗum noon ko Cheikh Ahmad Ba wontiranɓe en e Bruxelles e ɓe tawata buye meɗen ɗo no andi. nden toro Allah subhanahu wa taala yo Allah holan ɗon yoɓuɓe joddi ndiɗo juhurde ɓe daari e o waɗa barke e jurriyaji maɓɓe ɗin enen e maɓɓe fof yo Allah holanɗo yaafo mawɓe meɗen fatiɓe gonada ɓe aljanna. wono nanirɗon noon hande ɓe ƴett suɓani en ɗo kadi mawdu ɓurɗo labede mawduji ɗin kadi e hiɗe wondi e maɓɓe ɗo ɗen inchallahu ha tuma hewti ko docteur naata oɗon andi haray docteur inchallahu hiɓe darsu ko si ɓe gayni darsu on ɓe seeno fi jabanagol e lande ɗen kono haray ɗe wondi e Cheikh Ahmad Ba ɗo inchallah e haray ɗen tori jama fof ɓeydugol ɓattagol haray ɗen andintina inchallahu ko woni ko micro ɗo hande ko Cheikh Ahmad Ba ko woni ko technique ko yumma meɗen Hadja Fatmata ñippi wondude e Cheikh Mouhammad Aliou Bari Cheikh Alpha Omar Diallo e musidɗo moɗon Abdoullahi Diallo haray adi min wattude micro on e juuɗe oustad haray ɗen mari ɗo ilan mo tawata ko en fof himo fewti en inchallahu mo falɗen hollutude julɓe ɓen haray no woodi musidɓe meɗen e udditanɓe en kadi tummodiral ɓe inningal laawol kisal haray ɗum ɗon noon en humpitike fi muɗum haray koko e groupe WhatsApp haray kono wona ko enen jokkuɗen kon ɓe jokki e muɗum haray hiɗe weltaniɓe batte nden ɗon tinnare e wakkilare ko ɓe jokkiri hella ton kono haray ɗen andintina jama on laawol kisal ko fi diina e jokki haray kadi ko mojobere sincande e khassa fi diina haray ko karamukoɓe sifa moɗon e sifa docteur en fof woni senade wallito julɓe ɓen haray ɗen toro jama on en haɗa goto créyugol kono ta goto créyu e inde laawol kisal nden o waɗa e ɗum ɗon fi goɗɗum go ko tawata yowdira e fiikaɗo diina haray bal ko tori ɗen jama on kote jama o waɗu e nden ɗon inde nde tawata noon haray inde nden ko andande fi muɗum haray ɗen andi kadi ko jokkuɗen kon e mayre ko fi no kaɗo diina Allah ɓantora haray ɗen toro jama on e ɓeydugol wattanorgol yiili e ɗum ɗon fota iɗen yaafino noon kadi ko yewtuɗen kon fi muɗum ko tumbo ɗo ko nde tawata noon haray e hewti ha vidéo ji no waɗede haray e inde mojobere nden haray ɗen toro jama on waɗuɓe ɓen ɗum ɗon yo waw andude haray e ɗum ɗon haray hawranari e julɓe ɓen e hawranari en enen kadi haray yoɓe iw e muɗum nde tawata noon haray ko fi piiji politique e fi piiji gurdan aduna ko ɗum wona yewtede e nden ɗon mojobere haray ɗen toro kadi jama on kala wonɓe e nder mojobere nden humpitiɓe yo waw contactude en e ɓe humpita en fi muɗum haray humpodiren e sincuɓe ɓen wawe yewdude maɓɓe inchallah haray en tori onon karamo koɓe ɓen kadi fof ɓeydugol ɓangilngol fi muɗum nde tawata noon haray
e ko batteji mum wona jokkiteede e muɗum inchallah hore mi watti micro nge sooke muɗum inchallah. ayo wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. haray inchallah no hollirɗo no cheikh abdallah haray adimi fuɗɗade mawdu on mi ɓeytay ka makko ɗon ɗo sikke waala haray no annda nde inde ɗo laawol kisal ko inde tawaynde ko inde jooni nde anndirama nde mojobere wonde mooɓondirde e o radio ɗo kañumma e télégramme ji muɗum jokki janngugol e jannugol e waɗugol bayanaji tawa kadi ko yaadu ɗum e laawol ahlu sunnati wal jamaa ɗon haray tawtugol ka makko ɗon ɗon hiɗen toro yandi sabi allah e nelaaɗo kala waawɓe siñcude ɗum haa haray inɗe buyi no woodi ko inɗe mana inɗe no heewi trop e pulat taa ko labaaɗe kadi ko waawete innede kono hito jama waɗu sifa ɗum siinaa ɗum addana en ko wiyetee kon attadlis jilɓindirgol ça veut dire ronken anndude ko honto fewte ronken anndude ko honto e mum wonata laawol kisal on surtout tawɓe ɓen ara ko heeɓe naati ɓe nani tu laawol kisal ɓe waawi jiɓagol ko honto e mum ɓe dowa naatirde donc ɗum noon inchallah haray e teddingol jama on fof haray miɗo wattaka maako ɗon ɗon iɗen toro yimɓe nde moƴoɓere ɗa yoɓe waɗu hito e meɗen yewtiden e maɓɓe fatiji ɗin bunkuɗir ɓay haray sikke sahla inchallah koko fulɗoten fotti woni ɗum nafata mi ɓeyta ɗum ɗon inchallahu e hetto monɗe ɗum gasi mi feƴƴana fi yewtugol mas'uliyatu shabu lmuslim fi hada ddin responsabilité suka julɗo on e kaɗo haray ndi tugganande yewtere e suratul kahaf ngol cortewol waɗangol barkiɗo ngol cortewol ngol annduɗa hadisaji ɓuri 50 hino ari e maggol fii ɓural maggol sikke waala qur'ana on nde fof hadisaji bus hino ari e fii ɓure qur'an haa alqur'anul karim kañum tigi hino seediti ɓure mum ɗen iɗon anndi joomiraɗo subahana taala himo wii wondema o alqur'an ɗo la ya'tihi lbatilu min bayni yadayhi wala min halfi tanzilum min hakimin hamid nde deftere ɗo meere aratande ɓaawo mayre meere wawata ardande nde yeeso ko nde jippinde immorde ko allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon tu yoniinde nde fof mana wasu ɗum ɗon tu yoniinde ko nde mawnira haray e ko wona ɗum e ayeje ko joomiraɗo subahana taala daali haray e hadisaji nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono noon e nder alqur'an on fof nde wonno joomiraɗo subahana taala e hikma makko himo claasi ayeje ɗen kadi waɗi ayeje goo dow ɗeya ka valeur ji waɗi corteji goo dow ɗiya ka valeur ji haray suratul kahaf hino mari valeur ji e piiji particulier taway ɗi corteji luttuɗi ɗin mara ɗum noon de haray noon no jeeya e ɗum بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رأي مسيح جلوة الدبان من سلمني أنك دمو وسلمنا إسلام ونمنا ترى الله سبحانه وتعالى يودو كيكيد يا الله سبحانه وتعالى ودع ملابه yo waɗe yimɓe moƴƴuɓe julɓe yo waɗe yimɓe hisuɓe wa ma dhalika ala llahi bi aziz donc haray ko watti e muɗum inchallah no mi wiiri noon haray en adoray taw anndingol seeɗa e ɓure ko woni e fi suratul kaf haray ado mi janngude ɗi hadisaji taw mi anndintina sikke o ala
no e hadisaji ardi ɗin fi sifagol fi ɓure suratul kahf ina ɗon hadisaji seeɗaji tawayɗi ko lowɗi koɗi da'if donc haray noon hadis lowɗo si tawi ko ari ko fi sifagol fi ɓure piiji ɗin o wiyete kon fadailul a'mal haray himo gollitire si sartiji gollitirgol mo ngol timmi ɗum haray allah ala hadis lowɗo ko woni gollitirtake ko si tawi o ari ka fit tawhid mana ka wotinɗinal amma ka qissaji ma ka ɓure piiji ɗin haray hadis lowɗo himo gollitire surtout si tawi hara himo ardi e laawi buy joni noon hadisaji arɗi ɗin e suratul kahf ɓure muɗum alhamdulillah haray déjà ɓurɗi kadi e muɗum feccere nden ko selluɗi ken no jeeya mum ko cheikhna al albani rahimahullahu ta'ala sellini e ko wona kadi cheikhna al albani e cheikhuɓe sellinaɓe hadis ɓen ɗiɓe fottani ɗum ɗo ko sûr et certain hino selli nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɗum ɗon ɓe tawa ɗum sikke o ala e mum hara ɗum hino fottana nolaɗo maaki aray noon inchallah e nder 10 minutaji happaɗi limaɗi ɗo en wowlata hadisaji lowɗi ɗin hay e gooto déjà en ɗuɗɗinta hadis sabu hina fi ɓure suratul kaafi on faalaɗe yewtude ko fii sukaaɓe ɓe suratul kaafi sifi mum ɓen kono haray noon suɓiɗen ardingol taw ɓure cortewol ngol tigi hayti tawi ko hadis gooto ma ɗiɗi ara ko selluɗi ɗi wiiɗen suɓen ardinanen ɗum cortewol ngol summa ba'da dalik on tuma noon feƴƴanen sifagol mana fiiɓen sukaaɓe ɗon e mu'jizaji ko woni e fii maɓɓe kon haray alhadisu l awwal hadis ara noon ma rawahu abi saidin alkhudri radiallahu an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له النور ما بين الجمعتين كرمكم صحابة تدلو ما كتب أبي سيد الخدري رضي الله عنه في اللي وانما نلاه صلى الله عليه وسلم بماكي من قرأ سورة الكهف وانتو جنغو شرط والكهف نقول يوم الجمعة نند جمعة أضاء الله له النور أن جلبنا نيم النور ما بين الجمعتين كون حق الجمعة جدن ديدي جمعة جدن ديدي كون ده هون دفعنا دم جمعة لند وجن كافي مو الجمعة هي كتان دون تفسير كه إنسان هراي الله سبحانه وتعالى نوالد مو النور مولا نادو on annora himo jindude e muɗum haa tawa malaikaji Allah ɗin subhanahu wa ta'ala ɗi hayno to on tigi hara hino waɗanimo référence ɗum noon yo Allah subhanahu wa ta'ala okken ɗum hadis ɗin mon kadi toujours ko fillani en kadi ko abi saidin al-khudri radiyallahu anhu ɓe maaki man qara'a surat al-kahf yawm al-jum'a adaa Allahu lahu an-nur ma baynahu wa bayna al-bayt al-atiq بماكي كم أبي سيد الخدري وندم نلاد صلى الله عليه وسلم بماكي كلا جنب سورة الكهف جمعة الله سبحانه وتعالى وأنا يمو النورة النورة لوينغول ما نانغول جلبي إلى كنت داري جنگي ما أجودي وجنگي كهف دون ها يروك سود الله سبحانه وتعالى سود ndemuru ɗum woni suudu hormantendu ɗum woni ka ka'batul musharrafa مكة المكرم حرسها الله تعالى أرى لا شك صندوق قبر المولى نانغال بمجرد في تيا جنگ چرتول الله سبحانه وتعالى ودنيو النور دو توا جلبي اتري كوندا دون هايتو يو مكة ما من جلبانت اتري كوندا دون اندن جماري هايو تندي جماري سكو الله صندوق هريكو هو ندي مولا ناندي wonande tawata neɗɗo on fof hino yeli heɓugol hadis tammo e sakkitoro mo wonɗen ardinde on nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man hafiza 10 ayatin min surati l-kahf usima min addajjal kala hunjiiɗo ayeje 10 e suratul kahf mana wonɓe ɓen ka fuɗɗode allah subhanahu wa ta'ala danda e mo ko ɓuri mawnude e probléme ko aduna ɗo woni hon ɗum probléme masihi dajjal
sabu hiɗen anndi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no gasa sen wolɗo fi masihi dajjal woyi jiɓoto ko honɗum woni masihi dajjal ara e masihi dajjal nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maakino wondema ko wiyete ko masihi dajjal haray ko neɗɗo meemowo heewɗo fenande imo heewi memugol imo heewi fenande wiyama e fillaye goo ina himo heewi memugol bal ko himo heewi mana mowlugol yitere makko tawayde hino ɓoyli e kadi addajjal ko heewɗo fenande oɗo noon ko aroyeyɗo tawa ko neɗɗo ibnu adam rondiɗo fenande molanande rondiɗo ko wiyete ko waytata wayite jogiti kadi ko waytata wa aljanna donc haray qissa ɗum ɗon hino woodi feere qissa falde yahude kono nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tigi ɓe maaki wonde ha sahabaɓe on fof tore allah yo allah danndo on bone masihi dajjal sabuna noon ɓe maaki ma min nabiyin alaa e annabajo hay gooto e annabaɓe feƴƴiɓe ɓen illa hazzara qawmahu sina o rentini yimɓe makko ɓen e fitina masihi dajjal o yeetti yimɓe makko ɓen yoɓe reeno yoɓe toro allah yo danduɓe bone masihi dajjal ɗum noon haray enen kadi yo allah subhanahu wa taala dandu en bone on ko wiyete masihi dajjal ko tawata nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tigi e du'aji maɓɓe hiɓe moolotono ɓe maateno allahumma inni audu bika min fitnati lmahya walmamat wa min fitnati lmasihi dajjal allah m torkima dandan fitina ngurdan dandan fitina mayde danndami kadi fitna masihi dajjal ɗum holliri haray sikko wala fitina molanaɗo wiyete fitnatul masihi dajjal yon noon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala hunjiiɗo ayeje sappo ko arande ngol cottehol wiyetengol kaaf haray allah subhanahu wa taala o danday on tigi bone o wiyeteɗo masihi dajjal en torki allah subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala yaltini ko wiyete masihi dajjal o yo allah dandu en mo danda mo julɓe ɓen fof heedindira en e makko wa ma dhalika ala llahi bi asis haray ɓaawen ardinde ɗi hadisaji ɗo e ko yowndiri e ɓura sotul kaaf jooni noon taw ɗo en sifade fii suka ɓen ko honɗum woni sababe jippagol ngol cortowol sabu no faamirɗen noon haray on fof inde mali ko wiyete sababu nuzul sababe jippagol ɗe ayeje on anndi alqouranul karim koye nder 23 ans duuɓi noogay e tati woni ko nde jippi ko jippoto kadi ko ber haaju on ber ko fewnditi kon allah subhanahu wa taala jippina ber ɗum noon fewno ɗon haray ko noon woni ko alqouran on jippori seeɗa seeɗa jooni noon sababe jippagol suratul kaaf maalito ɗen iɗon anndi ɓay woni nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe noddi e l'islam on gundo haa wonoyi l'islam on feeñi jooni famille ji buyi heɓii e gonɗinɓe famille ji buyi mana kadi heɓii tawayɓe hino salii gonɗingol ngol hino lorrude nelaaɗo eɗon anndi ɓe nodduno nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ɓuraysiyankoɓe ɓe wiya mouhammad wayu mouhammad meɗen faala si tawii o l'islam mo adduɗaa ɗo ko jawdi faalaɗaa e mum min waawi mooɓindirde jawdi haa ɓuraamen men fof kono accitaa ɗum ɗo par ce que tampinii men senndiiɓe ngureeji ɗin ɓey ngure hara tawa ɓeeɗo ko julɓe ɓeeɗo jaɓaali kañum l'islam on hara hino haɓa donc tawa sifa noon tawa tigi tigi on soñjiiɓe moƴƴe kamɓe ɓuraysiyankoɓe ɓe proposani nelaaɗo ndiiɗo jawdi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wallahi hina jawdi mi faala e ɗum ɓe inni ɓe si tawiile ko laamu faalaɗa ɗum kadi min ndaaray min lammina yeeso amin kono accitaa o l'islam ma ɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hina laamu kadi woni ko ɓe faala e muɗum ɓe landori ɓe noon piiji ɗin gootum gootum ko sakkitoode nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wattidi nelaaɗo e bappa mum yo bappa maɓɓe yahu waajooɓe bappa maɓɓe noddi ɓe inni mouhammad haray wullitale ɗen plainte ji ɗin ɗuuɗi fiima ɓuraysiyankoɓɓen ɓe ariiɗo ɓe hollilan wondema haray tigi tigi on koyo men ndaaru solution fiima jooni noon ko honɗum wiiɗa nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki bappa law wada'u shamsa
iɓe mooɓi naangi ngam ɓe waɗiinge an yamini ka ñaamo wal qamara ɓe waɗi lewru ndun an yasari kanano a ala an atruka hatha al amra fiyo mi accitu nde hunde ɗo ma taraktuha mi accitatande ha Allah subhanahu wa ta'ala newnananmi mi heɓa ko mi ɗaccitata kon e mayre woni polgal woni yo jama on naatuka l'islam jokka l'islam mi ala e accitude few on to mandu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makuno ɗum ɓeydi wembugol Quraysiyankoɓe ɓen vraiment ɓe ɓeydi jiɓaade ɓe ɓeydi perturbade joni ko honno ɓe gerdata tigi tigi on to manti ɓe inni joni haray hiɗen mari alyahuda ɓen madina nelen e maɓɓe ndaaren si tawi kamɓe nde wonno ɓe heeɓi annabaɓe buy hiɓe anndi ko honno goɗɗo woni so annabi hiɓe anndi piiji buy ɓe neli e maɓɓe ɓe yeɓe landano en ko honno andirten Muhammadu o essay ko nelaaɗo ma ko honɗum tigi tigi jokki o par ce que si tawi o nawnu haray kipen ñawnden mo kono o tampini en kanko e kaaɗo diina makko nden ɓe neli goɗɗo nawi e Uqbata bun Abi Mu'ayt kañumma e Nadir bunul Hars ɓe neli ɓeeɗo toto enni ɓeeɗo yahu Madina yiida e alyahuda ɓen yo ɓe landi alyahuda ɓen ko honno ɓe andirta fii si tawi on Muhammad ko o nelaaɗo walla wona o nelaaɗo ɓeeɗo ɓe inni ɓe yehi Madina ɓe tawi alyahuda ɓen nde ɓe hewtuno ɓe inni ɓen bon haray ko addi men ɗo tiitigi on ko men imminaaɓe jooni noon haray e hoore ko men imminaako ko fii tigi tigi o landagol on ko honno men waawata anndirgol si tawi Muhammad ko o nelaaɗo walla hina o nelaaɗo donc ɓeya inni yahee mana hooreɓe alyahuda ɓen ɓe inni yahe lamdoɗon mo piiji tati so jaabike ɗi correctement par ce que ɗin ɗon piiji goɗɗo wata ɗi anndude si wona o annabi so jaabike haray faalamu annahu nabi annde haray ko annabajo so wawalɗi jaabagol faalamu annahu sahibu hawa wa annahu yazum haray so wawal jaabagol tun annde haray ko mbeleɗe makko o jokki e ko welatamo konkon haray hina o annabajo ɓeyawi ok awa yiyete men ɗin piiji tati ɓenni goo on is'aluhu landemo an fityatin haraju fi zamani l awwal walahum qissa ajiba lande fi sukaɓe hino yaltuno e zamanu neɓuɗo e ɓen sukaɓe ɓe mari qissa hawniɗo e landuɗon ko honno fi ɓe woniri yo yeeto on ɗum ko goo so jaabike ɗum awa so jaabaki innon kadi yo yeeto on e ɗimmum ɗum fi الرجل الطواف أو الملك الطواف yo yeeto on fii neɗɗo heewɗo jindugol on mana ruwaajo tawɗo jinday o jindi leydi ndi funnaange e hirnaange alladi taafa al arda sharqan wa garba tawɗo o jindi funnaange e hirnaange yo yeeto on fii on ɗon kadi qissa muɗum si ɗum feƴƴi landuɗon mo kadi ani ruh landuɗon mo fii wonki ko wiyete ruhu kon so jaabike ɗi tati faalamu annahu nabi annde haray ko annabajo fa in ajaza anil jawab so ronki jaabagol faalamu annahu yataqawwal wa annahu yadda in nubuwa wa laysa bi nabi annde haray o woolay tu woni kono haray so ronki jaabagol haray annde hina o annabajo haray e Nadir bunul Hars kañumma e Uqba bun Abi Mu'ayt ɓe immi directement ɓe arti Makka hiɓe welti ɓe anndi ɓe tanƴini ɓe heɓi solution e probléme tawaynoɗo ɓuray soronki e ɓe anndi ɗiɗo kissenji tallati ɓe lanndi keɗi rasulullah sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo anndata ɗi questionji ɗoɗe ɓe hewtiti ɓe mooɓe yimɓe maɓɓe ɓen ɓe yeeti ɓe question ji ɗin ɓe mooɓondiri ɓe yehi ɓe tawi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe inni men ari yidugol e ma meɗen mari question ji tati komin lanndotoma sa jaabike alimna annaka nabi min anndi ko annabajo min ndaara ko honno min jokkirema sa jaabaki haray min anndi tigi tigi on ko mbeleɗe wonki jokkuɗa haray min anndi hina e gonga wonɗa nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde wonno kamɓe ɓe felliti ko ɓe annabajo sikke o ala e muɗum ɓe weltori taw ko ɓe ari kon ɓe wi gasi janngo are mi yeeto toon janngo are mi yeeto toon janngo are mi yeeto toon kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yejjiti maakugol inchallah
on tuma janngoɓe hewti ɓe heefe ɗo ɓe ari ɓe enni Muhammad men ari fama jawabuka ko noon réponse ma on tawi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam Jibril addanaali ɓe réponse on nelaaɗo maaki mi humpondiraali taw e taguɗo lan on wahayu araali are kadi janngo ɓe aroye janngo kadi e ɓaaɓe hewti nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi kadi wahayu araali nelaaɗo maaki are janngo kadi haray mi humpondiraali e taguɗo lan on woni laabi tati iɗon anndi no faamirɗon noon sifa ɗum si waɗi ngunu fuɗɗoto kisan e saare nde fuɗɗa ngunede away ngal Muhammadu o heɓa e hersa par ce que o wiiɗo ko annabi o wimo anndi piiji kono o lanndama ɗo question ji tati mi yehi goo ɗiɗi tati ka makko o wiya ñannde o janngo o innino wahay araali hay huunde men anndaali ko laaɓi no laaɓi sallllahu alayhi wa sallam kamɓe tigi ɓe fuɗɗi ɓittaade vraiment ɓe fuɗɗi heɓugol difficulté ka fonda maɓɓe ka nder wonki maɓɓe ɓe wontani ɓe soñdia seeɗa tigi tigi on tawi ɓittende no woodi e muɗum ko waɗi noon no faamirɗon noon si woni wano ɗi patron ji Quraysh ɗo si ɗiɗo neli goɗɗum e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi ɓe wawa kamɓe nelaaɗo anndugol ko ɓe jaabo haray tigi tigi on woni ɓittende woni sattende moolanande kono kamɓe rasulullah sallah sallam ɓe suusata kadi maakugol tina ko Allah subhanahu wa ta'ala wiyoɓe maako eɗon anndi alqur'ana on joomiraawo subhanahu wa ta'ala tigi wi ƴettani nelaaɗo garanti in huwa illa wahyu yuha o alqur'ana wonaali tina ko wahyinteeɗo immorde Allah subhanahu wa ta'ala yaani wona kamɓe rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maakata tun ko welata ɓe no ɓe maakiri o bal ko wahyinteeɗo immorde Allah subhanahu wa ta'ala donc nde ɓe maakuno jooni ɓe waawa ɓe heɓaal taw réponse ko ɗon ɓe wonta e on position noon ɓe heɓaali jaabool haa nde jaabool ngol ari o kono Allah subhanahu wa ta'ala kadi o suninta annabaajo makko on o hersinta annabaajo makko on ko woni tun o hollay annabaajo on sallllahu alayhi wa sallam needi wonande enen arooɓe ɓaawo ɓen wondema piiji ɗin fof ko hino jogondiri e si Allah muuyi wallahi si Allah muuyaali hay hunde ko wiiɗa waɗa janngo si Allah jaɓaali laattaako ko ɗum woni on darsu mo Allah subhanahu wa ta'ala janngini e on darsu ɗon jooni noon woni balɗe tun Jibril aroyi ardi e welo ngon ardi e nelal ngal ardi e suratul kahf donc tawi cortowol ngol hingol jogii goo on e qissa ɓe yimɓe fammere ɓen sukaaɓe landanooɓe yahuɓe e zaman neeɓuɗo taw ɓe hino mari qissa hawniiɗo tawi fii maɓɓe anndaaka tawi jaako ɓe woni yimɓe fammere nden cortowol ngol ari sifii fii maɓɓe haa laaɓi ɗimmun ɗum nelaaɗo sallah sallam kadi sifaniiɓe qissa won ɗon kadi e cortowol ngol qissa zulqarnain ko wiyete almalik attawaf lanɗo heewɗo jinduro on jinduɗo leydi ndin fof funnange e hirnange e haray tammun ɗum qur'an on kadi sifaniɓe fi ruhu ɗon anndi jomirawo subahana taala o wi yasalunaka ani ruh hiɓe fawma landagole nelaɗo fi ruhu quli ruhu min amri rabbi yeetoɓe ruhu dey ko fiyake jooma mana ko Allah tun anndi fi ruhu ɗum noon Allah detayanano nelaɗo sallallahu alih wa sallam bal kanko Allah subahana taala o wi tun ɗum ko wiyete ruhu kon ɗum koye fiyake makko kanko Allah o anndinaali ɗum ɗon hay gooto mana ko wiyete wonki kon eɗen anndi médecin on o développé hannde moƴƴa e façon ji fannuji ɗi fof kono hannde portoɓɓen hiɓe waawi balancegol ɗo goɗɗo machine ji haray ɗi wiya tit ɗi hollira wonkino e makko naɓa kadi haa ɗi deƴƴa hok ɗi hollira wonki e makko kono hollirgol ko honto ki wonki sorti yahi ko ɗum ɗo fof wiyete min amri rabbi ɗum ɗon ko programme mo Allah subahana taala jogii hay gooto o feññinanaalo ɗum sina kanko ko kanko tun anndi mana konko wiyete wonki ɗon ko honno wayi e si iwi e neɗɗo ko honto yahata ɗum ɗo
ko hollir ɗum wonde Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni bajjo, kanko woni jon doole, kanko woni waawɗo wadde piiji ɗi. amma ka arrajulu tawaf ɗa gorko wangotoɗo on ɗum woni Zulqarnain, eɗen anndi jomra subhanahu wa ta'ala wi inna makkanna lahu fil ard wa ataynahu min kulli shay'in sababa fa atba sababa hatta idha balagha matli as-samt maghriba as-samt. Allah wi men okkimo possibilité ji, min okkimo newendeji kanko Zulqarnain, o jindi o ƴetti ɗillawi ko min okkimo ha o yettoyi ka nangue mutata ɗon, o yiwi ɗon kadi ha o yehi o yettoyi ka nangue fuɗata ɗon. ɗum ɗo oɗo Allah okkimo ɗum, haray ko ɗin ɗon Allah subhanahu wa ta'ala hawtodiri sifi e ngol cortowol ɗo. jon noon enen hina fi ruhu o wonɗen sifade, hina fi Zulqarnain o wonɗen sifade, bal ko fi ɓeeɗo sukaɓe. jon noon en faami sababe jippagol cortowol ngol ko ɗi question ji ɗo, jaabagol ɗi question ji ɗi heeferɓe Makka ɓen landoyi alyahuda ɓen ɓe addi ɓe landi nelaɗo sallah sallam fi andugol siko o vrai nelaɗo, nelaɗo jaabiɗi tawi ko ɗi goonga, holliri ko o vrai nelaɗo tigi tigi on. haray enen kadi ko en hoolo ɗum gomɗinen, alhamdulillah Allah waɗi buy e maɓɓe gomɗini, malgré buy kadi e heeferɓe ɓen salino ɓay ɓe diisodiri kono buy ɓay nelaɗo sallah sallam jaabike ɗum, buy gomɗinno tigi tigi on ɓe fottani ene oɗo ko nelaɗo saabu ko jaabi ɗo kon e hiɗen annduno si wona annabajo wawata andude ɗum. haray ɗum noon koko yowodiri e sababe jippagol cortowol ngol. amma noon ko yowodiri kon joni e ɓeeɗo sukaɓe sifaɓe e cortowol ngol, ɓen ɗon ko honno ɓe wiyete ko ashabul kahf, yimɓe fammere ɓen. donc ɓeeɗo yimɓe fammere haray jomirawo subhanahu wa ta'ala himo sifi fi maɓɓe no sifori noon o addi konnguɗi ɗin an sigatil istifham, waña landitagol. on faami Allah subhanahu wa ta'ala o wi ene ɗon sikkude taw onon ɓe landiɓe fiiɓe yimɓe fammere e fii allahum maɓɓe sila ko ɗum haray koko hawni noon, mana menen Allah ko ɗum ɗon tumen mari ko hawni, jaabongol ko laa meɗen mari piiji buskaresaji ɓuri ɗum laabi 10. donc jomra subhanahu wa ta'ala wi am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. e a sikku wondema fiiɓe yimɓe fammere warraqim e allahum maɓɓe sila waɗa ko numéro kon ko wiyete raqim, ko ƴetta ɗum e arragmu ko numéro ko arab, arraqim koko waɗa numéro ji, numéro ta ko honɗum ko wiyera raqim ko par ce que hino numéro ta inɗe ɓen yimɓe fammere jeetato ma jeeɗiɗomo kala e maɓɓe oɗo ko numéro 1, oɗo ko numéro 2, oɗo ko numéro 3, inde maɓɓe hino windi e makkum tawi hiɓe jogiti kon Allah on ɗon. no wayi was tawi Allah subhanahu wa ta'ala nde wonno himo waɗani ɓe décision destination final no woodi kaɓe fokkiti kamɓe ɓe sukaɓe ɗo, Allah yamiri ɓe windu inde maɓɓe kon Allahum maɓɓe ɗo ɓe jogito. haray noon so woodi ɗo fi Allahum sila, haray taw ɗo en feƴƴi ɗon en faamina wondema hina ko karamokoɓe buy hande e wowlata fi Allahum sila kon, mana har ko fi gerirɗo yimɓe ma ko waytata noon la jaabol ngol haray hina ɗum ɗon. haray kun Allahum ɗo ko li hikmatin aradaha, ɗon kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni hollude tagore nden koko wiyete kon organisagol, koko wiyete ko répertoire, hollirgol wonde jama on kala kaɓe wawi wonde eɓe hani organisagol piiji maɓɓe ɗin fof hara hino organisa hino laaɓi. donc joni joom Allah subhanahu wa ta'ala o wi e a sikku ɓeeɗo warraqim e allahum maɓɓe sila kanu ɓe laatike min ayatina e ayaji amen ajaban koko hawni. donc ɗum ɗo a sikku koko ngalɗini ɓuri piiji amen goo, jaabol ngol ko laa haray hina ko ngalɗini ɓuri piiji luttuɗi goo. piiji buy haray hino toon tawa ɗi hino ngalɗini kañum kadi e nder Qur'an ma ɗum e bawgal Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri ɗum ɗoɗe. donc haray kanko jomra subhanahu wa ta'ala o continue qissa on o wi is awal fityatu ilal kahf, tumande naatunoɓe sukaɓe ɗo ka fammere ko honto ɓe iwruno si ɓe naati ka fammere. haray ɓe sukaɓe ɗo kaɓe iwruno si ɓe naati e nden ɗo fammere kaka saare maɓɓe. nden saare maɓɓe ko lanɗo wonno ka saare toon tawi lanɗo on ko tooñowo. donc on lanɗo ɗon noon tawi tooñe makko ɗen hino tiiɗi ha feƴƴiti
e himo mari ɗon sanamuru ndun sanamuru ɗon kanko e yimɓe makko ɓen ɓe fottani kala mo jaɓaali rewgol ndun sanamuru ɗon koyo ɓe ƴettu on tigi ɓe letta mo ɓe tampina mo kono ɓeeɗo sukaaɓe tawi law Allah subahana taala no okki ɓe iman billah kanko Allah o wii kadi o ɓeydani ɓe kadi iman e hoore iman mo ɓe mari on limanu ngun tawi ngu tiiɗi moƴƴa kamɓe ɓe nene vraiment ɓe wakkilaaki rewgol koko ɓeeɗo woni e rewde woni ndu sanamur ɗo ɓenni kamɓe tigi tigi on haray ko ɓe faala ko doggidugol e diina maɓɓe kan ɓe tumbodiri ɓe seeɗa ɓe haldi ɓe fotti e nen ɓe dogu ɓe iwa ɗo hara ɓe jaɓaali rewgol goɗɗum ngo ko wona Allah subhanahu wa ta'ala donc haray ɓeeɗo yaadu maɓɓe ndun kamɓe sukaaɓe wona yaadu fii ɗaɓɓere mbuuɗi wona yaadu fii ko wiyetee fii siyaha mana yaadu ɗaɓɓitoygol piiji labaaɗi bal ko yaadu fii honɗum dogidugol e diina maɓɓe kan hara ko sabu Allah subhanahu wa ta'ala hara ko ɗum ɗo woni ko dogini ɓe on tumaati ɓe fottaniyo ɓe suuɗo tawi lamɗon waɗi programme lettugol ɓe no ɓe wonirno ɓe fof waɗi programme jooni haray koyo jama moɓodir ɓe waɗi rendez-vous ñande ɓe tete imma ko yoɓe piye ma ko yoɓe ware donc saare nden fof hollodiri kono ñande saare nden arata si on lettugol ɓe tawi ɓe dogi tawi ɓe suuɗoyke ɓe fottani Allah waɗi ɓe taaki buruur nden toon ɓe inni fammere no nokkel kaari nden fammere ɗon hay hunde ala naatude e mayre mahin naato en ɗon suuɗo ɗen haa deesi ɗen heɓen solution tawi ko ɗon Allah subahana taala muuyi wonata protection maɓɓe on jomra subahana taala on tumanti weeɓinani ɓe ɓe dogi e nder to ɓe dogata kon ɓe ari haa e ngesa ɓe tawi goɗɗo no ɗon aynoowo dammi on kadi lanndiiɓe ko honto ɓe yahata ɓe sifaniimo no ɓe siforannomo o inni ene on acceemi jokka on ɓe inninaam ɓe inni ella fusa ala hiɗa waawi min jokkude tawi on kadi himo mari bareeru non hino e kitmir on tumaati o ƴetti bareeru makko ɗum o tawti ɓe selon no qissa on ardi noon ɓe immi ɓe dogi ɓe ari tigi tigi on e ɓen ɓe heewti ka fammere ɓe naati donc ɓa ɓe naati ka fammere toon e joomira subahana taala o wii ɓay ɓe naati fa darabna ala adanihim ko ɗum woni min wutti noppi maɓɓe ɗin min tappi noppi ɗin mana ko ɗum woni min ɗannini ɓe fa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adada min ɗannini ɓe duuɓi heewɗi on tuma ɓe waali ɗon ɓe ɗaani jooni noon e nder ko ɓe ɗaani ko Allah subahana taala himo waɗi naange ngen si nge ardi senngo funnaange nge poñca fammere nden kono hara hewtaali ɓe fiita ɓe finu kono poñcande nden tawa nde ɗeñƴinayi ɓe fiye ɓe yiltondir subhanallah si poñcii ɓe finata kono noon ɗeñƴinayi ɓe yiltondira fii honɗum fiiwata leydi ndi ñaamu ɓalli maɓɓe ɗi ɓe woniri ɗo ni jooni noon si wonoyi kadi bimmi nde hinge fuɗa kadi nge poñca toon par ce que on anndi piiji ɗin si naange alaa haray ngurna ala Allah subahana taala waɗita toujours naange ngen ɓe heɓa e naange kono tigi tigi en no ɓe heɓirta naange ngen noon tawa hinaayo nge lorruɓe waaleykum salam Cheikh Abdallah naala toon hayfi waaleykum salam docteur naala toon ɓe ngura nden iɓe jam alhamdulillah abdallah yedde Allah haray ko sadi mon ko tooli eyo awa jooni okkeɗan ɗo miniti tati noon mi naatoya noon waɗa yewtere nde nani miniti tati pet wayndira ɗo e woɓɓum awa inchallah a wari oustaz Amadou no nder ga gasi jooni ɗo wayntade ɗum inchallah ɗo wayntade shukran oustaz Amadou o wawi timminde ɗon mintaji tati ɗin ɗon inchallah voilà hay jooni noon ɓe yimɓe fammere ɗo ɓe sukaaɓe ɗo haray ɓaaɓe ari ɓe naati e nde fammere ɗo no mi inniri noon ɓe waali keɗon ɓe ɗaanike kono ko ɗoyngol ngol tawata hiɓe yiltondirde subhanallah ɓe wonɗon duuɓi temeɗɗe tati jomira subahana taala o wii wasdadu tis'a
duuɓi ɗin ɗi ɓeydi kadi duuɓi 9 si limirama façon hara ko mana grégorien o limira si tawinde ko linéaire o limira ɗum ɗon hawra duuɓi temeɗɗe 3 comme rasantala wi tumma basnahum min immintini ɓe ɗum kadi ko goɗɗo arnota no ɗaɓɓita dammi mum o hewti ka fammere ɗon o yi alluhum kun no wengi ka damal fammere tawi mo anduno mamiraɓe maɓɓe no wolayno fiiɓen o yiiɓe o dogi ka hoɗo o yeeto yimɓe hoɗo ngon yimɓe hoɗo ngon fof dogi ari yiiɓe tigi tigi on kono immitagol maɓɓe e deftegol ɓe wi ko gooto e maɓɓe wolno woɓɓe wi wo ko ɗiɗo wolno ala kulli haal ko ɗon ɓe maayituno kadi hara ko ɓuri heewde kon sifa ɗin qissaaji si waɗi on tigi Allah subahana taala accata o wuura o kontina ngurdan ko neeɓi hara wa kadalika oya kadi ka sotul bagara fi nagge ngen o imminoɗo tappiranoɗo tere nagge ngen tun o immi o wi ko kaari warimmi ko ɗon o maayituno on sifa ɗin qissaji ka yiwɗe wo wa kadalika ka qissa Numruz kadi kañum annabi Ibrahim on ɗon kadi ko ɗon o maayituno donc sukaɓe on to maati ɓe maayiti ɗon haray yeddodira mana nasraniyankoɓe wi ko coociru men mahata e hoore maɓɓe ɓe inni laa menen ko men mahata e hoore maɓɓe ɗo ko juulirde alhamdulillah Allah waɗi julɓe ɓe fooɗi mahi jaami o takko maɓɓe ɗon ɗon haray nden nokkure ɗon ko ɓuri kon lollude e konngu ɗi ko Jordani woni ka wiyete ɗon Oman à 7 kilo de Oman sa yahii ɗon a landike quartier wiyete ɗon quartier Ar-Raqim quartier no ɗon hiɓe innitirimo alluhum maɓɓe Silaku wiyete ko Raqim kum hiɓe mar ɗon quartier no wiye quartier Raqim ɗum ko à 7 kilo de Oman donc haray fammere nden no ɗon hino annda fi mayre kala mo Allah subahana taala newni yaari toon hino waawi yahude visita on nokku ɗon yiya ummujita ɗon kadi haray ko woni tun hino karamukoɓe ɓen no woodi seeɗaɓe ɓe ɗuuɗa wiwɓe hina on nokku ɗon kadi kono ɓuri sellude kon ko on nokku ɗon sabuna tindinoreji ɗin buy no tindini wondema haray ko ɗon haray noon ɗon ko Afsus wiyete nokku on no quartier on o fof ko Ar-Raqim woni ko wiyete donc haray ɓeɗo sukaɓe no mi wiri noon ko doginnoɓe hina fi ɗaɓɓere mbuuɗi hina fi hay hunde sina dogidugol e diina maɓɓe kan sabu salagol fi rewgol sala muru ndu oɗo lanɗo toñowo wiwnoyo yimɓe ɓe rew on say donc haray ko honɗum heɓeten ɗon ko wondema tigi tigi on haray enen sukaɓe eɗen mari responsabilité molnaɗo e kaɗo diina fii kala hannde buy e meɗen hino wedditi hino konti o l'islam ɗo ko fii mawɓe tun hanaɓi sah o yiya subhanallah hay wano fii o hajju si suka wayni keno fokkiti hajju mbuya yeepi o hajjoye law c'est comme si ɗum ɗo ko golle fii mawɓe noon awa annda haray l'islam on ɗo ko sukaaɓe hikki yeeso tigi tigi on haa o l'islam ɗo heewten wallahi ɓe sahabaɓe ɓe nanten ɗo ɓurɓe ɓen ko ɓe jokkine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe jokki kaaɗo diina hari ko ɓe sukaaɓe donc awa haray ɓe yimɓe fammere ɗo kadi e ngol cottowol ɗo ngol Allah waɗi barke mum waɗi baraji bus e janngugol ngol e jumare kala yimɓe ko ngol sifi kon fiimum Allah wi innahum fitya ɓeyde ko sukaaɓe amanu bi rabbihim ɓe gomɗini Allah wa zidnahum huda min ɓeydaniɓe kadi peewal amanu bi rabbinahum huda ɓe min ɓeydaniɓe peewal wa rabatna ala qulubihim min fiɓi kadi min tabintini ɓerɗe maɓɓe ɗen honɗum won ɗum taa ɓe murtata ɓe hulata ɓe rekkilta sabu hiɗon anndi ka l'islam kadi neɗɗo on hino waawi wonde o heɓa iman billahi ha kono ara e saayi tawa himo waawi murtude ma ɗum himo waawi rekkilde ma ɗum himo waawi sikkitade dinno makko kan ɓeeɗo noon Allah wi rabatna min fiɓi ɓerɗe maɓɓe ɗen taa ɓe sikkitotako ko ɓe woni kon hiɓe anndi à 100% hiɓe felliti siɓe maayi ko aljanna ɓe yahata haray ko ɗum ɗo de inchallah aray ko gissa ɗo mbinno anndintingol hino woodi ko lutti e mum buy piiji hono innde maɓɓe nden arano on ko maksalamina wiyete oya ko maksalayna oya ko yamliha oya ko tamliha oya ko bagyanus oya ko daqyanus barir ɗum ko qitmir wiyete haray ala kulli haal ɗen inɗe kadi no windi selon tafsiru jeɗen hino waɗi e mum lurral seeɗa hono woɓɓe no inni noon oɗa arano no mbiya ɗon ko maksalayna woɓɓe wi ko o woni maksalamina ɗum ko lurral oye to so tawi ala kulli haal
kono importance on ko en andu ɓeɗo dow ko sukaɓe wonno ko en andu kadi wono premier ambassadeur on kadi l'islam mo nelaɗo nabi délégation nokkugo représenté ɓe leydi Mus'ab ibn Umayr oɗo kadi ko suka wonno donc haray ko en andu enen sukaɓe wallahi ɓe mari responsabilité molanaɗo haray ko en ɓeydi jogitagol diina kan ɓeyden wakkilagol ɓeyden suusugol ɓeyden weltorgol l'islam e yiɗugol l'islam wallahi anden buy emen hannde no jogii teddugal ko sabu l'islam si tawi no hinano oɗo l'islam buy emen hannde hanno naaɓe hay hunde wallahi kono alhamdulillah ɗum non noon haray ko ɗum watta toujours hiɗen uddika yewtereji ɗi alhamdulillahi ala ni'mati l'islam e yetti allah e nema l'islam wa kafa biha min ni'ma ɗum ɗo yoni en nema ɗum noon haray hiɗen timminira nde yewtere ɗo kadi wigol alhamdulillahi ala ni'mati l'islam wa kafa biha min ni'ma wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammad خير خلقه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أي أستاذ ويلتنا مفتا يلا يبون جدي مودون دي ودا الجنة batte ɗiɗo makuji moɗon yo Allah waɗan heɗitiɓɓen fof kadi yimɓe ɓe tawata Allah no manti fi muɗum o wi si ɓe nani konngudi makko ɗin no yewte fi muɗum ɓe ƴettey ɓe gollitira si ɓe nani kadi haɗoje ɗen ɓe haɗitoto haro waɗare e ɓen ɓe o kambani kadi o wi si ɓe nani ɓe ƴettay kolli juuɗe maɓɓe ɗin ɓe waɗa ko noppi maɓɓe ɓe wiya ɗiɗo ko konngudi aranɓe haray o weltanama fota hara inchallahu ɗon habba kadi haray nayi on hayko jama on ɗon anndi noon iɗon wakkili yo Allah hulan ɗo yoɓo on joddi wakkilare moɗon nden haray inchallahu docteur kadi ɓe takkoɗo ɗen inchallah haray sikki on salmineɓe ɗon on say e fuɗɗode murandu inchallah bismillah inchallah nam sahba assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah hajji on manque on hiireje naala toon alhamdulillahi rabbil alamina ko yettude Allah mbaɗen e dia ɓe ngurene ɓe fof ɓe jan toon o yiɓe jang alhamdulillah onon le gaɗa toon alhamdulillah minen kadi nani alhamdulillah moƴi on jarama batte yewtere albarka moon buyo jasakumullah hairan jarama onon sikki docteur no nder ga ka nam docteur ɓe naata sow ɓe yaltinani ɓe makki en habbo ɓe mintaji ɓe yaltuno kono ɓe natalta mi sikku ndari ko mintaji tati e woɓɓe ɗin jeka ko naakiri kono ɓe waynodirga donc e woɓɓe awa inchallah Oustaz Ba haray ɗo tuma waɗanɗon en makuji o ko vidéo ji haray koyo ganditinan en fi ndeɗo moƴo ɓere inchallah mi naɓanoya on vidéo on ko privé moɗon e wawon dardem inchallah nani ok voilà hajji ay nam haray lam mari ɗon kadi message mo doɗon feƴƴinande yimɓe ɓen tuumo man hunde hesere yalti Arabie Saoudite ɗum noon wondema koko woni officiel haray kala hikka peeji julɓe ɓen tawɓe ɓen ko peeji julɓe à 100% hara ko marɓe wano marɓe ɓuri guluji sappo yahoɓe hajju ɓe windaki ha e avril wo 27 avril hara hikka on ɓe yahata si ɓe windaki yahayɓe hajju ɓen haale 27 avril haale 27 avril ɓe yahata peeji tawɗi ɗin naɓay ɓuri gulu sappo hara ok kono no yimɓe ɓen andi ɗum wono Maroc faalaɓe yahude ɓen kon no anda kotaji ɗi peeji kala no anda ko jela naɓata wono marocain algérie en wono france kan tawnama officiel wono wonɓe france ɓen ara on anditinaɓe ɓe fof ɓe gueɗo ɓe windo par ce que ndun no muraɗo ko officiel hanki min wannuno ɗo réunion e consul on e tout ça ɓe wola ɗumen wono guine en tawaka on andi guine ko 7000 personnes naɓata donc kala tawɓe ko 7000 9000 wono belɗiki ɗo fof tawaka kono wono france kan no tawa par ce que kota maɓɓe on no ɓuuri gulu sappo angleterre noon mi anda non ara ono wontirɓe toon ɓen ko renseigné kono en tout cas ɗo ko yon jeru ɓe kala anda pays ka won ɗon kota on ɓe renseigné auprès de consul on et tout ça kono haray ko sir ko haala wonka goonga ko alda e fenade ok télé amérique noon hikkoraɓe ɓen amérique Amérique mi anda on andi condition ji ko Saudi watta kon toujours Amérique no mari exception ok mi kamɓe saabu weldigal maɓɓe huwodira maɓɓe ɗen piiji buyɓe farla e aduna on kamɓe Saudi hara Amérique tawaka gasina probléme
ala ko ɗum France noon kañum no tawa 100%. ara ko haale avril mako ɗon ne 27 avril ɗo won dernier ko taw ministére de hajji saudi on hende ke numéro ji passeport yo ok awa gasi alhamdulillah a docteur en seeni keɓe kadi aywa laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal